mawti wa'iza mayde yoni waaju ko yiwɗen ɗo ɗe ɗum ɗo yoni waaju ko wonɗe mbiytude ɗo ko piiji seeɗa tun ɓay o ɗo wattinaɗo ɗo biro makko wo ben makko no weltanimo ɓe fottani wondema si ɓe yamirimo waɗay si ɓe haɗimo waccay nelaɗo noon maki ridallahi fi ridal walid wa suhtihi fi suhtil walid si nene ma e ɓemma no weltanima Allah weltanike ma si nene ma e ɓemma no monanima Allah monanike ma Allah tigi e annabi Moussa ñande goo no yewtude annabi Moussa inni Allah waajolan Allah inni mo ya Moussa birra ummaka moƴƴo e yummama Moussa inni ɓeydanan waaju ngun Allah inni mo birra ummaka moƴƴo e yummama laabi jeenayi Allah inni mo ya Moussa man barra walidayhi kala moƴƴiɗo e yumma mum e ben mum akun lahu fi duniya waliyan min Allah mi wona jaatigi on tigi ka aduna makko go wa fil gabri mu'nisan si o wattinama ka nder gabru makko ɓe accimo ɗon ɓe hooti ka suudu kanko tummo ɗon mi itta mo wula mi jaɓata o wulɗe wa ala sirati dalilan ka lumbugol sirate kadi mi wolla mo no o lumbira o andata no o lumbiri wa fil mahashari mu'inan si o dari ke yeeso an kadi miɗo ñaawude mo min tigi ñaawayɗo mo mi wallitomo e ñaawore nde si on daari alqur'ana on anday honto ha honto ɗum ɗo woni gonga si a daari alqur'ana no Allah wallindeta noon piiji ka alqur'an kono ɗi woniri non important ka qur'an o inni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu o watti yeeso ɗon wa bil walidayni ihsana o inni kanko Allah o ñaawi ka lawhil mahfuz on noon yimɓe ɓen to on rewa e hunde sina kanko woni goo par ce que e nder gurdam maɗan ala ko woni important e ma wa rewgol Allah goo honɗum hokki ɗon wa bil walidayni ihsana ko hokki ɗon ko nene baba o inni moƴƴo ɗon e yumma mon e ɓen mo ɗum holli ɓay ɓe ari ɓe landike nelaɗo ɓenni ayyul a'mali ahabbu ila llahi ta'ala nelaɗo yeeto men ko golle honɗe Allah ɓuuri yiɗude e tagaɗo o inni assalatu fi waqtiha ko juulugol e leer ala ko weɗata Allah waɗum ɓenni summa ayyu si ɗum ɗon feƴƴi honɗum o inni summa birrul walidayni moƴƴagol e yumma mum e ɓen mum nananaɓe ɓenni summa ayyu si ɗum ɗon feƴƴi o inni summal jihad fi sabilillah non waɗugol jihad donc moƴƴagol e yumma ma e ɓen ma no ɓuuri jihad no ɓuuri waɗugol jihad calculi yaltugol ƴetta kafa piiride fiyon diina kan ñiiɓu moƴƴagol ɗiggal ngol nene ma e ɓen ma no ɓuuri ɗum ɗon oɗo en fof hiɗen tamƴinanimo tamaw no sembi Allah yaafike mo fi honno par ce que yuma makko e ɓen makko no weltanimo ɓay menen ɓeɓe men ardi ɗo e mum bari ko ɗum on nola yettade o kanko yani biro makko ka aéroport biro makko kadi koko baben makko yeeti en kon ka juulirde ko ɗum biro makko kamɓe kadi ɓe inni wondema hiɓe yarlimo hiɓe weltanimo si ɓe yamirimo waɗay si ɓe haɗimo wacce ɗum ɗo ko leeson fi sukaɓe ɓe surtout onon ɓeɓe biro wonduɓe e biro mum e ɓen mum si on sikki aduna ɗo no woodi ko waɗata on fi yo woni successful ka gurdam mon feƴƴi on nanan nene mon e ɓen mon on ko ɗayre haray woni hollude on ɗum ala si a jangi Harvard siɗa faala a heɓa e valise tew diplôme haraɗa jangi ko jangete kon fof si nene ma e ɓen ma weltanaki makko zéro ko haala haray noon ɗa jangi mais nafata si a heeɓi jawdi a ɓuuri hombo tigui de si nene ma e ɓen ma weltanaki ma nafata ko hay a natata aljanna taw ay ko ɗoni probléme o donc fiya gaño aduna gañoɗa laara a nanana yumma ma e ɓen ma aray joni hiɗen duwanade musidɗo men o allahumma salli ala muhammadin